tie me ana peso masantena se na metena se a de sempa na bra wo because obi bia hwe mi bia ufia utim na wagiti yi tu a mo ne kope famusa ana subusa ne se kutukunu paibo ade plate ma yindi mu na fa nchine kakra mu fasi living room na ka je nyame susu se ono okese ni pa boni phobia obuzo wura ofie bia back to sender oso ana pa bia fa ba akoto anu na we na command ase phobia to abrabo ni nyuma ebese na ma yekọ enim ya enua Twene Jonas ono de ebani mu oso akufo ado mu a otimiti natem oso eye chese onfo bi anye boga eswan ba omienu ni otimiti o matem timi kache ya president se sebe ebu sebe nya ni tipase ni tikutu okwa timi ko di opim so atem okwa timi ko di chief le mamatem onfo bi anye hwe o sa aye fuom efom wansu na boy free koye Jonas oya de so diga na mpefo atem o chom nyansa enyewe na wena ya yenu abema me friend wofa Agya Koo osiso ache na osiso no obobra tinansen no de fie betudwa ore betudwa Twene Jonas tia na tikokum no when we betima beti Agya Koo atem wa dinatam mo du sasa na Agya Koo akoma ana Agya Koo kases onim no Twene Jonas no onim ne maami o na mo Twene Jonas abedi na chia tonton sidi amane da amana tua ne ka na Twene Jonas ba bia onam nyina Agya Koo se abruchi ono nim ho nyina na ne maami e waguo no bakọ hanti Twene Jonas because maami ye ne hwe ana mfie kakra Agya Koo asi eno na Agya Koo this strong warning strong digital warning the ama Twene Jonas said utete Agya Koo nsem kra bia Twene Jonas obama na ne mambe hanti na bodam Agya Koo ya wose Twene Jonas atumedi do mama ye former president at time watimedi na ka onfere kran kopim so nkran hini nyina wodi na temche blame am wodi na tem na otiabro chinto mi ntemi yanhwe amanfu twa boso nsem de butwene so twene so wonte ye why say musu akwada bi wodi amonhwe asema Agya Koo kan o interview no nyina se wadi na hoso kla didi me maami atem onim Twene Jonas wabedi machi pen oh sir concert wabeton CD amaye pen really yeah but nani atre nani nton na nsamafo Twene ese wodo e de beba da bia woni nam nyina me makwane nam ho uye video si nyina nda se ne video bi ba ya okoye delivery ma obi a eno no nya ganani se nipa no ne hu nipa ana bi a ne papa bi ne nana bi wetimi didi chief justice atem attorney general atem chief limam yewura otekokoso atem president Kufuor Ado mama chese president mama obi a nte nyina wafum obi a wabo ne bra na sebi usi ubedidi na tema ishira no kose na nsamafo Twene ese ye wodo e de beba me mpese me ka US nsema kire no minim chen no o musa New York me kwa hopa na metena onkonko busa me maboban ko Dallas babia me ko Chicago min onkonko busa se ne media grow US me wonam fofo e bi ya polisifo mpanimfo e wo US o me ye Ghana fo but onhwe yi se o kan asem bi no free so o kan de beboa Ghana on kan de beboa Ghana na se obeyi mpanimfo aten nemum enye se bi obedidi nkrofo atem because you di Agya Koo atem wo di nti nkrofo behwe bosome ne so abeyi $500 wo de emu 200 300 beba kotua moteska enye hotel motel because me nye sure se Ghana ni bia beka se wo je wo ni fie yes because problem ba
anhwe a ono obenya problem to kwada wo motel no enti no wa anye sa sika ne ma ema untimi mfa anye sa de a ene to bo ase na ma house na ho a onenam no omusa me the time am ni wa yosi ye kokodi agro ho ye ko apple computer omu office wo ba bi a wait center ni buye omusa tam agana ni ba wo sika pa wo sika ni hotel to aso be 49 o sesen a wo New York Manhattan me da me ne katawre e ko ne nchen wo ne office wo ho ko chia no omusa enti ba bi odinam ni nyina no ye fa ho na honto no bo ase Ghana fo de akoma pa ni adwemutie ana omde te o ti no omo se omo nya hwe na koye ye nkrofu bia anka bia unfa ne unya no tototo afa ba monya kwan so there be Twene Jonas no mo ni ade nyina se wadina ho so kla didi me maame atem onim Agya Koo no eni abre na papa no oyobia okasa nyansam wadina semato wa yesa adum chedua no oso mpeluka like bia orofo wa obetwi dinas fene turufu se impenifo de atem no eye no bi mame awudi e ntimi fanya no ne homa oduane di da no yemfa nanim twitwifo ne me kan se Twene oya den aha na mfiri America for one year more citizen da because ufie fum ha Nentia American once na ni hono ana once na nyame de once na go say Africans na dwen ya dwuma nti ya mfa once na mba ye wukura to nwire mu a ye hu onyame ne boafo onyame ne edimafo Twene Jonas siswa dwen etu ana mpa onyame crowd I like high attention TV oba I like radio sha for what vertebra opeso picture bra na share video na comment onyame be kan makara bye bye